Okay, noneho ngira ngo murabibona ko Onesa isohoye uburyo bushya bugiye gukoreshwa muri uyu mwaka wa 2026 ku banyeshuri bose bakoze ibizamini bya leta. Ukimara kubona iyo view uri kubona muri screen, ngira ngo wahise ubibona yuko ubwo buryo ari bushya ubonye mu maso yawe, ubwo buryo akaba ari bwo busohotse none bumaze isaha imwe, ngira ngo uri kubibona aho kuri screen yawe. Ubwo rero turabukuzaniye, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, banza ukande subscribe kugira ngo gatanu kuri gatanu tujye tubana. Abo dusanganywe barabizi ko ari update z'uburezi n'ubundi tugenda tubagezaho, ntago muramenya amanota fatizo. Reka mbabwire ko uno muyoboro ari wo tuzaberekeraho amanota fatizo. Tudatinze reka twigire kuri ubu buryo busohotse nonaha bushya bwo kureba amanota buzifashishwa muri umwaka wa 2026. Reka dutangire application ya yindi n'ubundi uraza unyure hano kuri application yacu ya Chrome, niyo turi bujye twifashisha. Uraza uyifungure, murahita mubibona tukimara kugerayo, murahita mubibona ko ari uburyo bushya busohotse, ndetse yewe muranabibona yuko aho ngaho kuri iyo foto muri kura ku ruhande bumaze isaha imwe bugiye hanze kuri iyo foto naberetse. Ubu buryo rero nibwo ngiye kuba nakwereka, bukaba n'uburyo bwa kabiri tuberetse kuri uno muyoboro bwo kureba amanota. Nimba uri mushya egera hafi hano, ariko nanone nkwisabire gukanda subscribe kugira ngo gatanu kuri gatanu tuzaye dukomeza kugenda tubana muri update z'uburezi. Ejo bundi turaze tubereke uburyo bushya bwo uburyo amanota bazayabaramo cyangwa se amanota fatizo. Twagiye, uraza hano hejuru n'ubundi search murayireba, wandikemo NESA result 2026 2026. Tukimara kugeraho muhita mubibona ko ari uburyo bushya. Hari abantu bagendaga babereka uburyo bushaje bwo kureba amanota, ndagira nkwereke ko ari uburyo bushya busohotse buzafasha abanyeshuri ba P6, abanyeshuri ba senior 3 ndetse n'abanyeshuri ba senior 6. Ni website iri mu ndimi eshatu, ushobora gukoresha Ikinyarwanda, ushobora gukoresha Icyongereza, ushobora kandi no gukoresha Igifaransa. Turaza rero dukande hano kuri search dutegereze, ngira ngo ntago aha hejuru turahirengagiza, turazamuka hano. Ahangaha ngira ngo uri kubona ko hashize isaha imwe, ndabibereka dore ngaha, ngira ngo muri kubibona ko hashize isaha imwe NESA isohoye ubu buryo bushya bwo kureba amanota. Ahangaha rero niho turaza tugakanda kugira ngo tubashe kubona amanota yacu. Ndaza mpakande, ntiyakanda turahita duhingukira ahantu hameze gutya. Ngira ngo muri kubona ko ndakeka ubu buryo cyangwa se ubu buryo ari ubwa mbere ububonye. Hari abantu mwajyaga mubona mukabona busa nk'ubwabanje, mukabona nyine ni uburyo busa nk'ubwabanje tu, ariko ngewe nababwiye ko mba nda updated. NESA ikigira itangazo gato isohora cyangwa se ikigira announcement isohora igenera abanyeshuri, nababwiye ko tuzaduhita tubahereza uburyo tubagezaho ayo matangazo. Mbibonye aka kanya ndavuga ati reka mpite mbibereka, nta wundi muntu uraza kubabeshya ababwira ngo ese ni ubuhe, ababwira ngo ese ni ubuhe buryo bwo kureba amanota, babereka ubushaje gusa. Ubwo rero ngira ngo muri kubona ko ari website nshyashya. Ubwo ngubwo ikintu nababwiye, ushobora kuza ugakanda hano. Ahangaha ukimara kuhakanda website ihita iza mu Kinyarwanda, ngira ngo muri kubibona. Tugenda n'akantu ku kandi, wamara waza ugakanda ahangaha kuri France, ugahita ubona ko website ahangaha wenda batubwiye gukora sign in, ugahita ubona ko website ihise iza mu Gifaransa. Twihutishe twisubirire mu Cyongereza. Icyongereza nicyo abantu benshi tuba tumenyereye. Ubwo rero uri kwibaza ngo ahantu ugiye gukurikizaho ni hehe. Turabanza tuzamure aha hantu hari check result, ngira ngo muri kuhabona. Ahangaha niho turaza tugakanda. Ahangaha nongere mpabereke neza, ahangaha niho turaza tugakanda. Tukimara kuhakanda turahingukira ahantu hameze gutya. Uri kubona yuko twageze final ahantu ho kurebera amanota bwa nyuma na nyuma. Ngira ngo uri buze ushyiremo index hano. Aha uraza ushyiremo index hano. Wenda reka tugerageze dushyiremo nk'iy'umwaka ushize turebe ko bikunda 27. Ubwo ndipoza index wenda y'umwana wo muri primaire 13.
PR primary wenda 0/12/2026 dukande noneho kugetinga rizati n'undi murabibona ko aho gukanda ari ahangaha turebe nimba amanota yacu turayabona. Ngira ngo uri kubona yuko index dushyizemo 2026, sorry ndasubira inyuma, dushyizemo 2026 kandi nari ngiye gushyiramo 2025. Turaza 20, 10, 13, oya 27, sorry 10, 13. Ubwo ndi kwipoza nimero code nshobora kuba nibuka mu mutwe, primary 0/12/2025. ubwo get result n'ubundi ni ahangaha, nta handi ho gukanda, ni ahangaha turi bukande, ndahakanda. Ngira ngo muri kubona yuko amanota yacu ahise aza. Ubwo iyi ngiyi ni O level, mwitonde, iyi ngiyi ni O level. Ubwo rero iyi ni primary ndebeye amanota yose wabasha gushyiramo, index yose wabasha gushyiramo. Ushobora gushyiramo senior 3, ushobora gushyiramo wenda reka dushyiremo senior 3 27, 10, 14, dushyiremo senior 3. Ngiye nzajya mbereka ibintu byose kugira ngo muzajye mubasha guhita mubisobanukirwa. 0/12 nabwo wenda twipoza izo nimero 2025, murebe yuko amanota atari buze. Turakanda get result, ngira ngo amanota muri kuyabona. Uyu ni umunyeshuri wa O level, ubwo aya ni 2025 turi kureba. Ubwo ngubwo akaba ariko ibintu byifashe. Reka ngushimire rero wowe twabanye. Update ni update hano kuri uno muyoboro, ukande subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Ngira ngo muri kubona ko tuhereza utuntu tw'ubwenge tugiye dutandukanye. Reka ngushimire wowe twabanye. Ciao ciao, tuze gusubira n'izindi update, ariko ntugende udakanze subscribe.